Asom the Middle East ki mafam khuding da santi nate Gaza da santi nate aduga Lebanon da su santi nate Lebanon da ga si Israel ki side ta ki bomb yamna tha ki pe pautai amasung Lebanon da su Hezbollah ga mokhoi ga chathaba ceasefire adu Israel da violence da wi adu ki matung da Gaza da su violence da drami chatruk chatret handak marak se hat kre adu bu amak hana ceasefire to ki wari sanari means mafam khuding da Middle East ki di santi leite masigi chairak asita Iran da nong ama chukre Iran ki makoi ki chingnung manung side lom dani hairi masigi nong asi chuki basida I gum na ngang laba ising chen thakre adubu masi miam sing na yam ngak na kre malti Iran da karigumba adugumba awaba anaba tadori bra aduge maram aduna masigi I gi nong asi churakli bra haina yamna mangjawna na ki narure adubu aroi badadi makoi ki science sing na masir phajana research tor matung da khangla kre hairi malti masi mi pai ganu karigumba prakritik ko bana prakriti ko ba adugumba masi phenomenon amani masigi ching man mayam asida iron gi saruk yam bana nong si chu thak pa maram daki masi igumna iron du cham tarak pana iron gi masing amount tu yaman bana oi pani hai tu ani sub development amana Russia mati Ukraine ki marakta hojik kari chathari Russia mati Ukraine ki marakta war ase pada chatharak paseng asi chahi hu fare masig marakta Donald Trump lak padaki war ase khajik santi da purakna pa hai tu yamna kanna hona ki Saudi Arab ta satla tuna Russia की representative अब Ukraine की representative अब US की representative यावना ceasefire से पुरक न पा याम कन होना के बता पुतिन की साइड की अकन बसार खरा थमलक की बदुना ceasefire से ओइतुना लैरे हुजिक मरक असिदा US से दी हाई क्रेमलती Ukraine की war असिदा कोई invest तउदन त लैरोय adupu Europe na haiki maldi Ukraine bu ekoi kari thadok loi US ki masigi decision sida European country ma khaisu saudana US ka nang na kari aina kari haiba ma tawna khre hojik khwaibak te ki chawbo phom haiba pu Ukraine ki khuchu khalai pi ba se Europe na di masigi responsibility am de lo ki bai khoi na pi ni haiduna adupu hojik Ukraine de pi ba da han dai su ma khoi pirak US se ka wanana hojik pi ba da Europe ki country masamak ki oina ma khoi ki production amati ma khoi khuchu khalai masi pura ase masi su des amagi oina country amagi oina amount ke am lai ka dabna production na ke am to dabno kharcha na ke am to dabno masi ki production asida khwaidi ki important oi se ki matam da gola bomb barut asida TNT hydrogen explosive khara lai explosive mayam ase Europe ki country mayam da Ukraine de piman khibara masi ki shortage lak le haina tari Charek sida Europe ki country singna maru oina France Italy German Netherlands Poland makhoi sina khanaraga discussion ama tawrure madudi Ukraine amadi Russia ki maraka chatharibu war ase masi peace lom da purak laga European Union gi NATO gi force sing ase Ukraine da thamlaga deploy tawraga Russia gi attack sing ase regumba ceasefire broken tawra basu tawrabai matung gi wani masi discussion tawraga makhoi gi army sing asina ngak pa haidura adubu at last makhoi khalai karigumba Ukraine da makhoi gi force deploy tawba tarati NATO ki Russia ne attack tawrani attack to butara di silani masidagi makoina masigi decision su lawkhat laga aroi bata khannare madudi United Nation gi forcing deploy to si haiduna adubu United Nation ki force deploy to bisu masu yanatre aduna European Union gi force deploy to ba Ukraine da masisu yadre US handuna chakre adugi matung da hojik Ukraine da France German makhoi se litter kuchu khulai khara pi base masi ne hojik Ukraine Russia gi against da kanna hujik war so ngare che hujik chu war tawi ngasi Russia gi mapom amada sujja ko mapom sidda gas ki chawba refinery amalai masidi ki pipeline chat libani country kaya da maside strike tawduna chopa asok apan amati explodes oi hankre masigi matung de Ukraine de hairak I masi sujja da gas pipeline Russia gi pokhai hankre se masi Ukraine nate masi Russia na masagi khujulai na masagi missile tra drone da thugai bani haiduna adubu record di laiba Ukraine gi drone masamak na Russia gi deep inside territory changlaga masigi thabak se toram bani haina hoji luri se Ukraine ase peace pamdra haibasi question am arise tawi mokhoi se akan mana mokhoi se peace taw henning ba adum ma oira poi haina khalli hadak marak sida Russia ki president Putin Donald Trump ki marak ta peace sama puraksi 1 month ki khoi se spare bakti tawdrabani na attack taw na ba asida Ukraine ki infrastructure da su na khoina attack taw ba Russia na masidi yakhi bani aksigi cherak asida Ukraine na su Russia da infrastructure ama masida attack tawnu haibo phom asida yalaki bani masi yana khrabaki tungda Ukraine na hujik Russia ki territory da bakoi infrastructure thugai bani masina takbudi war se karai de England hujik Russia na lawrakhini amukka ngasai haina kiba Putin amadi
Donald Trump के मरक्ते infrastructure तौना हल्लोई सी हाइबसी मसीसु violation ओइरे मसी यूक्रेन न हौबनी थुगाइबसी माग न हौबनी it means Russia मदि यूक्रेन के मरक्ता चथरिबो वार असे इंहन नंगदबा मखोई के मरक्ता सोइदन यावी अदुननि तौरिसे होजिक की चेरक्सिदा सिचुएशन करिनो हाइबु यूक्रेन की दमकता US से होजिक मखु थांगत की बनी अमसुंग मखु थांगत की बसे मखोय हन्ना थाथदरी यूक्रेन हेल्प तौग्रे हाइदि अदुबु स्वीडन नंगसी हाइख्रे मौदी एडवांस इंटेलिजेंस करी तौरकली यूक्रेन की मथक तो रशियाना हाइबसे मसी खंगनबकी अदुगुब डिवाइस एकोइना पीदौरी हाइदुना मसीगा लोइना ना होजिक यूरोपियन कंट्रीज सिंग असे रशिया की अगेंस्ट यूक्रेन सिंग गमदनबा यामना कन्ना होनबता मखोय हुजिक नाचुंगली अमसुंग मखोय हुजिक वखन थाथरी अदुगा मखोय हाई यूरोप की कंट्री सिंग असिना हाइख्रे मखोय चाकलदुना हाइख्रे मखोय की ख्वाइबक्तगी चौबा पांगल ओइरमिसे यूएसए नि अदुगा यूएसए ना खुद लोखत किबसिदा मखोय खुद टेकलबनी अदुना फजनसु मतेंग तौबंगमदपा यूक्रेन दा अदुदा ngasidi चाकलदुना हाइख्रे यूक्रेन गी दमकता यूएसए ना हुजिक रशिया दा सांसन पीबसे फजना पीनिंग लोइदौरी हाना पीख्रे मसी फावद मखोय लोखतनिंग लेसिनी अदुगा यूएसए अमति रशिया की मनुंगदि समथिंग नॉर्मलाइजेशन की वाला खरे हुजिक चिकटुन यानदुन खांगिसे हुजिक जर्मनी फ्रांस मखोय सिनी जर्मनी दिंगसी अनाउंस तौख्रे मदुदि अखोय रशिया दा सांसन पीगनी अचुग लोइना रशिया की ख्वाइदगी चौबा कमर्शियल ऑयल टैंकर अमसुंगसी जर्मन की समुद्र फाजिली है तारी अमरोम हदक मरक असिदा यूरोपियन यूनियन की कंट्री सिंग असे पुल्लगा 3 बिलियन डॉलर की खुचु खुलाई पीबगी वफम खन्नरुरे अमसुंग मसी की फंड से राइज तौरदुना यूरोपियन यूनियन की कंट्री सिंग असिना लाकनरुरे अदुबु अरोइपता फ्रांस अमदी कंट्री अमनी के मरक्ता यानरक्तरे असुयामा पैसा की पोत कमान यूक्रेन दखोय पीदौरी मसी यानदबा कांगलुप अम याबा कांगलुप यानदबा अदुना मरम मरका हारिबा पैकेज असे अमुक पीबा ngamdre अमरोमदा यूक्रेन ना गैस पाइपलाइन अमसे मखोय ड्रोन थुगाई किबदो मसी रिटालिएशन इस रशिया की साइड तकी लौख्रे ड्रोन अकन अकन बथुगाई दोक्तना थाजिनदना मसिना प्रॉब्लम तौख्रे मसिदा इमानुएल मैक्रोन ना मागी सीट तकी हगोलगा हाई की खांग बंगमदुना वादुना मादुदी रशिया तसेंगना पामदेको मखोय से सीजफायर की अखल का लेबना ते अमसुंग यूक्रेन द वार ताबा यूक्रेन की मी हतपा यूक्रेन की पोचे सोखनबा मसी रशिया की मसागी ईदिया और बनी मखोय पीस का पामना ते रशिया पीस पामदे हाई परफॉर्म से मान मेंशन तौखी अमरोमदा रशिया का हाइफेट थांगदरप तौना अमसुंग बेलारूस कदी थांगदुन लाइरिबा पोलैंड मखोय हुजि अवापनी हवा टाइटनी मखोय हाइख्रे ओइरिबि सक्तम असिदा अखोयदिसु ताइनरप खंगपोते अदुना मरम ओइरगा border sing da mine fit tawdar thamu haibki order pikre masini ujuk oirise aduki mathak ta hojik Russia gi Kremlin dagi mention tawr ki balti makoi gi force sing na hojik Ukraine da makoi gi energy sector sing sida attack tawgunu haibsi Putin gi ofam lai haina ki matung ida amasung maduki haina ki ofam matu khoi hojik paw da ngak li adu Ukraine di ngak ti haipa lai hojik Russian attack tawri sidda Ukraine gi infrastructure thugai bi di hairi ओवरऑल येंगलोबदा रशिया गा तौनरी बंगाक्तनी होजिक अमेरिका बोइकेरा यूरोपियन यूनियन बोइकेरा पुनमक असे होजिक रशिया बु लाक्चन बदु मखोय वारकली मसी पुनमक से उरगा ब्रिटेन आचाक पगलोय नगसी हाइकी बदी मसी रशिया थ्रेटन तरपनि बदी ब्रिटेन एकोय दे कै लय बखंगो अमसु एकोय दे लेबन न्यूक्लियर वेपन पुनमक असे मसी एकोय कंट्री सिंगबु ngak पगदमक sufficient ni aduna यामने हेंजलकनो एकोयना नखोयबुसु तौबंगमी हाइबो फॉर्मसे ब्रिटेन मेंशन तौखिसिनी अदु फरा हाइबनी यूरोपियन यूनियन पुल्लगसु अमेरिका याउदना रशिया की अगेंस्ट चटु पाइबसे ख्वाइबक्ति चौप अवाब ओइदोरी हौजिक रशिया मदी यूक्रेन की मरक्ता चथरिबो वार असे फजन चथरी अमसु मसिकर मतम द लोइदोरी बकारी अमत खांगदे बट व्लादिमीर पुतिन अमती डोनाल्ड ट्रम्प की मरक्ता अमक्का नेक्स्ट टॉक अमा हौजिक चथरी हाइने तारी अमुक्तंगा टॉक तौरगा पीस असे पुरक्पा याना पाहाइतुना